Hakasi sajan keadaan kajian kedua Pedengki Regional Committee na Meghalaya, Bat Assam ya kabalai kendu ha Assam State Guest House koina dhara Khanapara hakate kajian kedua Pedengki he na Meghalaya Bat Assam ya Committee na Meghalaya layalam duba Presiden Tensong Chairman ke Regional Committee haringkar kejingdan uba Sustenance Soton MLA Jirang uba Charles Malngar MLA Mauhati uba Daman Bat Lamare MLA Umroy uba Penyasing EMC MKHDC lambat kiwe uba Preston hapakran cikila patai kubol long baling ba kate kejing kedua hapdeng komiti na Meghalaya Bat Assam kila ra bikin sestang no ikejing her jurep yakishnong badan hapdeng kejing kejaput nado ka afundriu terik nailal banlum yakijing tep halor kejing long jingman jakini kishnong shwa bakandan kejing kan penbet put hapdeng ki menteri rang ba ka Meghalaya Bat Assam Song gane ke meeting ha kapor kat we biji hang ne apo Guwahati ka state guest house pedeng jongi na kalian regional committee jong kariboy berangkat ke regional committee kabalai lam de ke angut ke minister na kalian jong Assam we minister betul rom ba atul ora parwe pat master patwari tinggal song meeting mentakas ning la ya discuss king la ka presentation ya tilai teli ki sektor ka bedeng ko gede ya des damria ka baar ka de ka nong ka nongwa mau tamun bat ka balai ka de ka podwa tinggal discuss akan bagi DC kila ai la ka jong ka presentation ya ka makadung le sim ngarai bangin ria penduk biang haka arsan trik jong no penai agos haka bangin syong biang hang ni por janmit pad hadin nangka haka arpnu trik pada step jong penai agos ngin le ya ka site inspection ya ka ni ke area ka badai jong ka des damria kata ketika bagi sim ngarai kong bad nang tangin sa persyang nang ni sakmat bad nang ya kenduk susu terter haka bangin pendep ya kada field inspection jongi ya ka bedang sa ya ka nongwa motomur bat kumjuhru ya ka badwar nang ta sakawe ka bedang sa kade ka blok 2 kaniru ka bedang sa ka bangin session namar ya ka blok 2 bade da chairman jongan de regional committee na kalian ka Assam udai duwe pat minister punya ong Pius Hasarika dengan saya kedua baru ka bangin ya penduk biang menetau lo manisong biang kumni kumni don mereka join regional committee kumni don mentakas ni